mwabonye umutwe witwa Red Tabara. Red Tabara ni umutwe leta y'u Burundi buri gihe ishinja ko ari umutwe uhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ariko uwo mutwe nanone wa Red Tabara twongeye kumva ku munsi w'ejo ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye Sebarundi yari ari mu kiganiro hamwe na BBC, yakomeje avuga ko atazigera na rimwe yicarana n'umutwe w'abicanyi ari wo wa Red Tabara kugira ngo bajye mu biganiro babe baganira, ndetse yongera kugaruka avuga ngo uwo mutwe nanone ngo uhungabanya umutekano cyangwa se w'abicanyi bahungabanya umutekano w'abarundi ngo ni umutwe ufashwa na leta y'u Rwanda. N'amagambo Sebarundi yavugiye mu kiganiro na BBC, akomeza avuga ati uwo mutwe abawuri inyuma, abawutoza, abawutera inkunga byerekeranye n'amafaranga ni leta y'u Rwanda. Ibyo yarabishinjije leta y'u Rwanda n'ubundi mu kiganiro yagiranye na BBC. Uwo mutwe rero wa Red Tabara muri kano kanya umaze gusohora itangazo ryawo. Red Tabara imaze gusohora itangazo binyuze ku muvugizi wa Red Tabara, n'ubundi asohoye itangazo. Ni itangazo nawe wabasha kubona, twese turibonye kuri account ya X cyangwa se ya Twitter. Ni uwo mutwe wa Red Tabara banyujije iryo tangazo, nawe wajya ukarireba, ariko reka turirebe hano nta mpamvu yo kwivuna. Iryo tangazo barisoye kuri uyu munsi ku itariki 26. Iryo tangazo ryasohowe na Red Tabara ryasohowe n'umuvugizi mu bya gisirikare w'uwo mutwe wa Red Tabara bamwita ngo ni Patrick Nahimana. Uyu mutwe uyu mu itangazo ryabo bavuze bati Red Tabara, iri ni itangazo none dutangiye gusoma uko ryanditse nk'uko risohowe n'uyu mutwe, ari nacyo muri kone imbere yanyu haranditse ngo Red Tabara ihakanye ikomeje gufashwa n'igihugu cyangwa undi wese. Mbega Red Tabara avuga ko ngo muri iri tangazo ngo ntago dufashwa n'u Rwanda cyangwa se ngo n'undi wari we wese. Red Tabara mu itangazo yakomeje ivuga ngo twebwe abantu bonyine badushyigikiye ni abaturage b'i Burundi gusa bumva impamvu zo kubaho kwayo. Ati twebwe abantu bonyine badushyigikiye nka Red Tabara, ati ni abaturage b'u Burundi bamwe muri bo cyangwa se abaturage b'u Burundi bumva impamvu uyu mutwe wacu wa Red Tabara uriho na naka kanya. Ati ndetse impamvu uyu mutwe wa Red Tabara muri kano kanya na n'ubu kiriho ngo ni ukubera ko leta ya CNDD-FDD yarenze ku masezerano yari yasinyiwe muri Tanzania muri Arusha. Ati ibyo nibyo byatumye uyu mutwe wacu wongera guhaguruka cyangwa se i Burundi hongera kugaragara umwuka mubi mu mwaka wa 2015 bitewe nuko leta ya CNDD-FDD itigeze yubahiriza amasezerano yo muri Arusha. Ndetse nanone Red Tabara muri iri tangazo rye yakomeje ivuga ngo kuki Perezida w'u Burundi akomeza kuvuga ngo leta y'u Rwanda iradufasha kandi itadufasha. Ati se leta y'u Rwanda yaba idufasha akaba ari nayo yafashe abarwanyi ba Red Tabara ikabashyikiriza leta y'u Burundi? Nimba mubyibuka neza mu mwaka wa 2020 leta y'u Rwanda yafashe abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara irangije irabafata. Mu mwaka wa 2021 abo barwanyi ba Red Tabara leta y'u Rwanda yabashyikirije leta y'u Burundi. Ibyo murabizi. Ibi nabyo byagaragaye mu itangazo Red Tabara ivuga ngo leta y'u Rwanda muvuga ngo iradufasha yafashe abasirikare bacu irangije ibashyikiriza leta y'u Burundi. Atabo bantu urumva twaba dufatanya ahubwo leta y'u Rwanda ubwo yari kurinda abo basirikare ba Red Tabara yahaye u Burundi ntibabahe. Muri iri tangazo Red Tabara yakomeje ivuga ngo ikindi aturwa n'urwitwazo Perezida w'u Burundi akunda gushyiraho ngo leta y'u Rwanda iradufasha abeshya. Ati kuko twebwe uyu munsi tuvugana turabizi ko leta y'u Rwanda iri mu biganiro na leta y'u Burundi kugira ngo barebe ko umubano wabo wakongera ukamera neza. Ndetse muri iri tangazo uyu mutwe wa Red Tabara wongeye gutangazamo ngo impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye akunze kuvuga ko u Rwanda rufasha umutwe wacu wa Red Tabara ngo buruka afunguye umunwa avuga u Rwanda, yakongera agafungura umunwa akavuga u Rwanda. Bino ni biri mu itangazo. Ngibyo Perezida w'u Burundi abikora agamije kuyobya abarundi n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo batita ku bibazo by'ubukungu buke cyangwa se by'ubukungu byugarije u Burundi, ngo bivugwa ko ngo hari ikibazo cy'ubukungu buke cyane. Ase nibazo by'ubukungu muri Burundi ngo Perezida ngakomeza kuvuga u Rwanda kugira ngo arangaza abarundi n'imiryango mpuzamahanga batakomeza kugaruka kuri kira kibazo cy'ubukungu buri muri kino gihugu cy'u Burundi. Nibyo uyu mutwe wa Red Tabara ndetse mu itangazo. Ndetse uyu mutwe wa Red Tabara wasoje itangazo uvuga ngo turasaba nimba kuko iyo miryango mpuzamahanga n'abandi bose bohereze abagenzuzi baze barebe ibirindiro byacu bya Red Tabara aho biri, aho dukorera, murebe koko nimba hari ibimenyetso na kimwe mwahasanga kigaragaza ko dukorana n'u Rwanda cyangwa se badufasha. Atahubwo abo ngabo tuzi ko bari mu biganiro n'u Burundi ngo bakemure ibibazo byabo. Ati twebwe dufashwa n'abarundi baturage b'u Burundi
bazi impamvu banashyigikiye cyangwa se babasha kumva impamvu dukora ibyo dukora cyangwa se turwana. Nanone Red Tabara mu itangazo ryayo yakomeje ivuga ngo Perezida Evariste ubwo yari ari muri interview ari kuvugana na BBC ku munsi w'ejo twarabibonye, Perezida Evariste Ndayishimiye yarivugiye ngo niwe wasabye Perezida wa Kongo kugira ngo aganire n'imitwe yitwaje intwaro yose iri muri Kongo, by'umwihariko M23 batavugaga rumwe cyangwa se Tshisekedi yahoraga avuga ngo uwo mutwe sinaganira nawo. Evariste Ndayishimiye yavuze ko ari we muntu wagiriye inama Tshisekedi yo kugira ngo Tshisekedi aganire n'iyo mitwe yitwaje intwaro irimo na M23. Muri iri tangazo Red Tabara iravuga ngo ni gute Perezida w'u Burundi ajya kugira inama Tshisekedi ngo aganire n'imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwe yitwaje intwaro, ariko we iyo nama ntayigire ngo nawe yemere kuganira natwe, nawe aze aganire na Red Tabara kandi akabwira Tshisekedi ngo ajye kuganira na M23. Ati nawe iyo nama ajya yigira azicarane natwe tuganire nka Red Tabara tuganire. Gusa nanone Perezida w'u Burundi umunsi w'ejo nanone ari mu kiganiro na BBC nkuko n'aba ba Red Tabara babigarutseho, Perezida w'u Burundi yavuze ko atazigera na rimwe aganira n'umutwe wa Red Tabara. Avuga ati Red Tabara ni umutwe twagejeje mu nkiko, ni umutwe w'abicanyi, ati kandi ngewe Sebarundi ntago naganira n'umutwe w'abicanyi. Ibyo yarabihakanye, yavuze ko atazigera aganira na Red Tabara, we yita ngo ni umutwe w'abagizi ba nabi babicanyi. Muri make iryo ni itangazo risohowe na Red Tabara imeze nkaho yihakana ko ikorana n'u Rwanda, ndetse ahubwo ngo u Rwanda rwibereye muri deal yo kuganira cyangwa se bo n'abarundi ngo bari muri deal yo kuganira kugira ngo barebe ko ibibazo bihari byakemuka, nubwo Perezida nyine tubona aza kwibigenza kwa kundi twabonye. Reka dukomeze turebe none ibindi biri kubera hirya no hino muri kino gihugu cya Kongo, havugwa intambara ishobora kuba igiye gufata indi shusho. Niba hari ushaka kwereka ibitangaza byakozwe n'abantu hano ku isi, mwereka umwambaro wambaye wakozwe n'abantu bo muri Bangladesh, uyu munsi ukaba wambaye uri hano mu Rwanda. Ikanya mu nyanja z'isi haba hari ibihumbi by'ubwato bwikoreye toni zirenga miliyari 10 z'ibicuruzwa biva hariho hose ku isi bijye hirya no hino ku isi. Uku niko Global Shippers igeze ibicuruzwa ku bayigirira icyizere, bakayituma mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhindi, Turukiye, Ubuyapani, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafasha abantu kandi kugura ibicuruzwa bitandukanye kuri internet ku mbuga nka Amazon, Alibaba, eBay n'izindi. Iyo batumye ushobora kubaha avance ya 50% andi ukazayishyura nyuma. Niba wateganyaga kujya mu mahanga kurangura, ibyiza nuko wareka kwivuna ugahamagara Global Shippers kuri 0784 65 1740 ukabatuma, cyangwa se ugasura urubuga rwabo rwa internet wa3globalshippers.rwanda.com. Ibyo uko isi yabaye umudugudu uzabyerekwa na Global Shippers. Muri ubu buzima turimo bwo mu kinyejana cya 21, aho kubaho neza ari inzozi n'intego bya buri wese, aho bose batuye mu nzu zisa zimwe zubatse kimwe nkaho zubatswe n'umuntu umwe, ukeneye kubaho mu mwihariko. Ukeneye inzu yubakanye itandukaniro mu bwiza no mu gukomera. Mu yandi magambo, ukeneye Mess Limited. Turi kompanyi impuguke mu gushushanya cyangwa se gukora imbata z'inzu, kuzubaka, gutunganya imbere mu nzu zo guturamo n'izo gukoreramo, finissage n'ibindi byose bigendana n'ubwubatsi. Byose tubikora vuba kandi mu bwiza bwinshi cyane. Twubaka inzu nziza haba mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu. Kubera ko intego yacu ari ubunyangamugayo, hari abantu benshi twubakira badahari, baba batuye mu mahanga cyangwa se kure mu turere. Akazi ka Mess Limited ni ukubaka inzu yishimirwa n'uyituyemo, kandi ubwo bwiza no gukomera kwayo ikazabigumana kugera mu gisekuru gikurikiyeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu wifuza, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited ikorera mu mujyi wa Kigali ku Muhima mu nyubako ya Akagera Business Group, ni munsi ya Banque Populaire iruhande rwa Vision Fund. Dukorera muri floor ya 2. Duhamagare kuri 07 27 73 0860 cyangwa usura urubuga rwacu rwa internet wa3.mess.rawa. Wowe uratubwira inzu urota, ubundi tuyubake. Intambara idasanzwe ngo igiye kuba muri Warikare ngo hagiye kuba intambara iteye ubwoba. Biravuga ko ngo guhera uyu munsi ku itariki 26 ngo indege zamennye ku bwinshi
indege ya AFC M23 ngo uyu munsi yiriwe imena abasirikare benshi ibamena muri Walikale, bikavuga ko ngo iyi ndege ya gisirikare yakoze amatura agera kuri 7 igenda igaruka. Ayo ngayo nayo babashije kubara yari yakoze icyo gihe. Ubu wabona yakoze n'andi matura menshi. Ngo indege ya AFC M23 yakoze amatura agera kuri 7 imena abasirikare ba M23. Ngo n'abasirikare ubona ko bari kongerwa ku bwinshi bazanywe n'indege, hakaba n'abandi n'abasirikare ba M23 n'ubundi bari kunyura inzira y'ubutaka ngo baza ku bwinshi, bari guturuka muri Goma ariko bakomeza binjira muri Walikale ku bwinshi. Ubona ko ngo biteguye intambara idasanzwe cyangwa se urugamba rudasanzwe rugiye kuhabera. Uyu ni umujyi wa Walikale n'ubundi wari wamaze gufatwa na M23, gusa mu minsi yari yashize bari baje gutangaza ko bawusotsemo ndetse batangira gusa nk'abawuvamo, ariko ni umujyi bari bafashe n'ubundi batarwanye cyane bitabagoye. Ariko kuri iyi nshuro bitewe naho ingabo za Kongo ziri, abo bafatanije ubwo n'abarundi bafatanije n'abari abasirikare b'Ababirigi bamaze kuhagera, bivuga ko bari gukoresha ari amadrone n'ibindi bibunda bikomeye cyane. Bari abasirikare b'Ababirigi, biravuga ko abasirikare ba Kongo nabo bose bafatanije na za FDLR nabo bari hafi aho ngaho, bari gukomeza bisuganya batunganya ibitwaro ngo bihambaye cyane. Ariyo mpamvu na M23 muri Walikale ngo iri kwamena abasirikare benshi cyane ku bwinshi, kuko ngo bashobora kuba bagiye kuba urugamba rutarigeze rubaho. Tuvuga ko indege ya M23 nanone ni amakuru yagiye ahabwa ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi, by'umwihariko n'ubuhamya bwagiye butangwa n'abanyamakuru bari hariya muri Kongo n'abaturage bahatuye hariya muri Walikale, bavuga bati muri iki gitondo indi ndege yongeye kugwa ku kibuga cy'indege cya Kigoma. Abandi basirikare binjira ku butaka bazanywe na M23. Indege imaze gukora amatura agera kuri 7 imena abasirikare. Bikavuga ko ngo n'abaturage bahatuye bamwe mu batari barahunze nyine basigaye muri Walikale ngo ubwoba bwabatashye kubera ibyo bintu bari kubona biri gutegurwa. Ubona ko hagiye kuba urugamba rudasanzwe ku buryo ngo abenshi batahunze babashije kubona ubundi bajya gufata ubuhungiro mu bitaro bisa nk'aho twakwita ngo nibyo bitaro binini n'ubundi biri muri Walikale, aho abaturage bakomeje kujya ngo ku masoko bakusanya cyangwa se bagura ibiryo nyine, bakora amastoke menshi bavuga bati ibi ni bya bidutunga kuko turabona ko dushobora kumara iminsi bitoroshye kubana n'umuntu yabasha kubona icyo kurya. Ngo n'abaturage byabateye ubwoba ku buryo batangiye guhaha ibintu babyiyegereza. Ndetse ngo bikavuga ko ngo ibi ngibi ahanini byakomeje guterwa nuko ubwo M23 yari imaze kurekura Walikale, drone za Kongo zarashe ku basirikare ba M23 bituma M23 itangaza ko igiye kongera ikisubiza Walikale. Gusa nanone M23 nanone mu bintu byatumye yohereza abasirikare benshi ngo ku bwinshi cyangwa se bakiri kuza n'ubu ngubu bari guturuka ku butaka n'abari kuzanwa n'indege, ngo ahanini biri guterwa nuko mu birometero 24 uvuye muri Walikale centre igisirikare cya Kongo nabo bafatanije bose harimo n'abo Babirigi ahitwa ngo muri Boboro, nabo bakomeje kohereza umusada mwinshi cyane. Bari kohereza abasirikare, bari kohereza ibikoresho, ndetse ibyo bikoresho n'umusada biri koherezwa n'abasirikare ba Kongo biri guturukwa ahitwa ngo ni Biruwe. Aho ngaho hakaba ari naho noneho Biruwe, aho ngaho ari naho hari icyicaro gikuru cya gisirikare kiri gukomeza gikontorora urugamba uko rugomba kugenda nuko buri buze kuba bihagaze. Ni ibintu byakomeje guca mu itangazamakuru bivuga ko ubona ko bino bintu imyiteguro iri kubera muri Walikale ishobora kuba igiye gukora ibitendo bitigeze bibaho cyangwa se intambara itarigeze ibaho igiye guhuza Kongo nabo bafatanije ndetse na M23 ukabona uburyo yabishyizemo imbaraga iri kohereza abasirikare benshi. Ubona ko ari urugamba rudasanzwe ngo rugiye kuhabera. Turaza gukomeza ubwo dukurikirane tumenye byifasha bite hariya. Uyu uri kumva bamwita Corneille Nangaa, aya ni amagambo yatangaje. FARDC côté na jeshi. Heureusement, parce qu'il y a l'armée révolutionnaire congolaise qui est maintenant l'embryon de la prochaine armée de la République démocratique. Les lions des Salamo, sans combat, Corneille Nangaa ubwo yarari kuganira n'abantu yababwiye ndetse n'itangazamakuru n'abari bateraniyeho bose, yakomezaga avuga ati FARDC ubu tuvugana nyine bita ko ari cyo gisirikare cya Kongo, atari ko igisirikare cyacu kino gisirikare cya M23 cyangwa se ino ARC, kino gisirikare cya M23 nicyo kigiye gukurikira kikaba igisirikare cyemewe n'amategeko, kikaba ari cyo gisirikare cya leta ya Kongo, kigakora FARDC hakaba ariho ARC. Ati iki gisirikare cya M23
ntabwo tuzigera tugishyiramo icyo gisirikare cya Kongo, ntabwo tuzigera tubavanga cyangwa tubahuze. Oya, igisirikare cyacu cya M23 nicyo gisirikare kigomba kuyobora iyi Kongo, kikaba aricyo gisirikare cy'igihugu cyemewe, kitongera kwitwa ngo ni igisirikare cy'inyeshyamba bo nk'uko bita ngo ni igisirikare cy'impinduramatwara. Ndetse Colonel Nanga yakomeje abwira abantu ngo iki gisirikare cyacu ARC, kino gisirikare cya M23 ngo nicyo gisirikare cya mbere gikomeye kuri uyu mugabane wa Afurika. N'amagambo Colonel Nanga yabwiraga abari aho bose, abwira n'isi muri rusange, ati nimba mubishidikanyeho kumva ko igisirikare cyacu aricyo gisirikare gikomeye ku isi, ati mwibuke ko nicyo gisirikare cyakubise abasirikare b'abanyaburayi, ubwo niba abacancuro. Hano yari ari kuvuga ubuhangange bw'igisirikare ngo cya M23 ko aricyo gisirikare cya mbere ngo gikomeye muri Afurika yose, ku mugabane wa Afurika. Avuga ngo igisirikare cyacu cyakubise ingabo z'abanyaburayi cyangwa se igisirikare cy'abanyaburayi. Ati twakubise igisirikare cy'abarundi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nibyo koko bafata Kivu y'Amajyaruguru ari azagoma n'iki, abasirikare b'abarundi bari bahuzuye bafatanije n'aba FDL, bafatanije n'abasirikare ba Kongo n'iki, byose barahabambuye, babambura na Kivu y'Amajyepfo birukanka bagenda. Niyo mpamvu banavuga ati twakubise abasirikare b'Iburayi dukubita abasirikare b'i Burundi, barahunga nyine badusigira ibice bagombaga kurinda, kuko abasirikare b'Uburundi baza ko baratsinze M23 bari kuba bagifite Goma nk'uko bari bayirinze. Atari ko M23 twarabakubise turahabambura. Si ibyo gusa, hano yakomeje avuga ngo abarundi twabakubise tubambura Kivu y'Amajyaruguru, tubambura na Kivu y'Amajyepfo. Ndetse ikindi twakoze, abatakaga abanyamurenge nabo twarabacogoje. Ubu ngubu birabagora kugira ngo bataka abanyamurenge bakomeze kubica nk'uko babicaga mbere, tutarimanukira ngo tuze dutabare. Hano yari kuvuga ibikorwa bidasanzwe ngo byakozwe n'igisirikare cya M23. Komeje avuga ati igisirikare cyacu cyafashe ibihumbi by'abasirikare ba Afurika yo hepfo cyangwa se abasirikare ba SADC. Ati twafashe abasirikare ibihumbi bari boherejwe na SADC, ndetse n'abasirikare ba MONUSCO ubu baratwubaha, twabateye ubwoba. Ati abasirikare ba Congo FARDC twarabakubise barirukanka, nabo bari bafatanije ba FDLR nabo ba Wazalendo, bose igisirikare cyacu cya M23 cyarabakubise barahunga. Komeza avuga ati icyo rero nicyo gisirikare, niko yavugaga mu magambo ye. Ati icyo gisirikare ndi kukubwira gikomeye gutyo, ati nicyo gisirikare ubundi cyanyacyo cyakagombye kuba kirinda abaturage ba Kongo cyangwa se kirinda igihugu cya Kongo, ku buryo Kongo noneho byavugwa ko noneho ifite igisirikare gikomeye. Kuko Kongo kira gisirikare ifite na hano Colonel Nanga yavugaga ati bara ntabwo tubakeneye, ntabwo tuzongera cyangwa se niduhangana nabo keretse abizanye ku bushake bakajyanwa ku ikosi kugira ngo babashe kwinjira muri M23. Atari ku bundi ntabwo twavanga igisirikare n'abariya bantu. Ndetse yakomeje avuga ati iki gisirikare cya ARC cyacu cya M23 nicyo kizongera kugarura ishema n'imbaraga bya Kongo. Ati ndetse anasoza avuga byaba bintu bajya bavuga ngo intambara ijana intsinzi ijana, niyo siroga nyine ya M23. Ati intambara ijana intsinzi ijana, mbega nta gutsindwa na kumwe kuba kugomba kurangwamo. Muri make wabonaga ko Colonel Nanga cyangwa se n'umuyobozi wa FC M23 akomeza agaragaza ko bo biteguye akanya kariko kose ko igisirikare cyaba aricyo kigomba kuyobora Kongo. Mbega urumva ko gahunda yakomeje kugeza atangaza yo gukuraho ubuyobozi bwa Kongo baracyayifite, yo kuvuga ati turakuraho Tshisekedi, iki gihugu tugisubize ku murongo.